Ben. Hola, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'un. Regarder cette vidéo, ça. Non, pas M. Sassou, nous comptons saluer déjà. C'est abonner, partager et puis like. Continuez à abonner, continuez à partager. Ma fais un petit vlog pour nous. Moi, dans l'airport. Airport lié. Il va à l'autre côté. Qui est airport. Ok, bébé. Bang, bang. Mommy, mommy. Bang, bang. Mommy. Oh, wow. Balton yung muna. Tu comprends? Un petit vlog tout petit. Un petit vlog tout petit. Para evitar el contagio y propagación del COVID-19, es obligatorio el uso de mascarillas y el distanciamiento social durante su permanencia en el aeropuerto. Ayúdanos a protegerte y a proteger a los demás. Your web is very important and is as much as the social distancing mandatory during the stay in the airport. Your best protect you and protect the others. Su atención, por favor. Se les recuerda a todos sus pasajeros que a partir del 1 de abril es obligatorio antes de ingresar a la nación completar el electrónico de entrada y salida del país, disponible en la página de Balton.